Emne? Өткен олжону sen алдың эле. Бул жолкусун мен алайын. Кочум. Ne atça? Yavuk koy! Bu nesi? Alım cevap atmadın bile. Alem. Sen emine? Өзүң эптеп кутул дегенди турасыңбы? Чогуу чыктык. Чогуу бүтүрөбүз. Бул ушундай тура турсун. Эртең ойлонуп, бир айласын табарбыз. Sen bunu bir yakka koyup. Meni kan tukta деген tasın. Sen ukta var büyüğüme. Ha men tağa kança söğüt kaytırayım. Анан эмне кыл дейсиң? Үчөөбүздү түндө бирөө жарым көрүп калса дагы бале болбосун? Suat келші. Емейім не қылабыз? Айықсыншы бірінші. Анан қалғанын көре жатабыз. Қорқпа.
Денең бары көгала болуптур. Буйырса жакшы болуп кетесиң. Тура кой. Муну ичип ал. Шиш. Kıtay eline, Kırgız eline, salam! Kayran Kıtay. Assalamu alaikum. İşilgeri olsun. Рахмат. Ay, bu Kıtay'ın biraz hele jogot bolup dursun. Karaçay, canı tınbay, eşekte işte otatı. Qanday? Жакшы. Çöğüңdü go жыйнап бүтүп калып турсуң. Bu Kıtay'ыңды bir күнгө берип турбайсың да. Тиги сарайдагы көңдү сайдырып алайын. Бул эмне сенин көзүңө мал көрүнүп атабы? Жени кардын сообу, сай өзүң. Ай, Жумака, bir күнгө берип тур эми. Чөп чаптырып колуң бошоп атат. Өгүнү Кытайды албайм деп качып жүрдү эле. Эми Кытай керек болуп калган экен да. Бар бербейм. Бул эмне сага эшек көрүнүп атабы көзүңө? İşte dolap gelip aylap koyuday. Eşek beken dep koyat. Özüң eşekte kılıp 3 günden beri iştet otpayсың mı? Akırı bunu ekөөбүз çoğu götürüp gelmedik bele. Bir gelgen Kıtay'da menden ayap kaldın mı? Anda bir otola bala kılıp bagып olmaysың mı? Ne baksa bagып alam. Ansar iştegenden başkanı üylegen jönökeynim eken. Senin işin kança? Öşent. Bala kılıp al. Toy ötkör. Bir ayılga jarıya kıl. Eşekte kılıp işletip güçünü almay kıyın ekensin. Balangday kılıp üylön. Oy enen durayın senin. Jaman Kıtay'dı menden ayap. Tüy. Senin atın Almanbet.
Senin atın Almanbet. Senin atın Almanbet balam. Bundan sen Almanbet dep çakırabız. Heh. Gelgile tuğandar. Gelin istere aylanayın tuğandar. Uğuluma at koyup silerden atayın batalayın dep çakırdım aylanayınlar. Gelgile uğulumdun atı Almanbet, bundan Almanbet dep çakırıp жүрүңүздөр. O meyin dep bata verip koyuңuzдар. O meyin tuğandar. Gel. Кел, жүр ағай. Қана туғандар еме. Моу дастарқанға бата қылып қоялы. Омин. Шайтан құдай. Қараңыздар туғандар. Нанға қараңыздар. Жұмақ, О, bu Құдай деген құл өлбейт батыр. Аманым жалғыз қалды деп еле кейіп кепчі өле жүрчү эмес менен. Мына килейген улду болдум. әссе кетіп қалайын десе. Эми мунун сөөгү Кытай болгон менен дилин кыргызча кылып тарбиялап алса болот да батыр. Кандай дейсиң? Болбогон эмне? Болот. Анан тил үйлөнтүп жайлантып кой. Мен бат эле короң небере чөбүрөгө батпай эле быжыра деле калат. Балага. Мен небереге келем болуп, Жумаке. Буну эртең үйлөнсөң, анда биротоло мусулман кылып салбайлыбы? Кандай дейсиң? Чоңайып қалған баланықы болбойт қо деймін? Эң туура сөз болду. Туура сөз болду. Сөзсүз чочогун кесүү керек. Мына азыр эле ырымдап коебуз, анын эмнеси бар экен? Ол чочок кесүү деген мусулманчылык парызды айланайын деп. Туура. Кармагыла. Оорутпайла акырын. Бекем кармап турсаңар.